миллиардер Виталий Бутерик нами 5 монета совет метия барои харидан. Касе ки намешнаса Виталийра и основатели эфириума. Медонанд ки топ дар крипто. Так что нигоҳ кунед, як монет, ин монети WorldCoin, проекти навай, проект нав бромадаги барои сканировать кардани чашм да системаи блокчейн. Гярини вақти бромадан шуда хубчаро шед бисёр беҳар монети бақувватай, дуюм ҷо монети Farcaster, сеюм ҷо монети Tau, чорум ҷо монети EMS, яъне Ethereum nickname, ки ба воситаи метавонад никнеймо бирон ҳар қисм Ethereum харидо никнейм. Дар ҷои панҷум ин монети Starknet, монети бисёр бақувватай монети касе ки медонам дар группаи ман сармоягузорам партияги нашоти монет сигнал додаги буда минимум 5-6 икс ажрат мекунам ин монет, барои ки блокчейни второи уровня дар баъзе эфириумаи худо метавонад чӣ гап мешавад. Так что ссылкаи ман сармоягузор